40. Awas, ada apa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7. Lempang merah semua nomor 14 bintang langit Saudara Indra Bustami. Sekarang angka Tenaga Bangka semakin nomor 2 karena Saudara nomor Korjanda Amoso Jet Metik babak ketiga. Korjanda le anak tung kabina dua puluh. Jet Metik sudah siap. Korjanda anak situ ke kabina. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jet Metik, Korjanda, Jet Metik, Korjanda. Algi Jember. Semakin nomor 25 nomor 35 Askar Balat Jabir Agung Tarpun Sabah. Angka 10. Setel balap Amoso Nasr di babak ketiga. 30. Terbalap Amoso nomor 2 Balu Nasr. 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh yang sang, aduh. Lempang merah semua nomor 35 Askar Balat Jabir Agung Tarpun Sampah. Serna serge nabrak tabing guys. Lempang baru baru ini kurangnya muka-muka pada apa-apa mana. Sekitar balap Amoso Kaperkoning. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7.
nomor 4 bola betok Supersonic Kecil pada turun jarak lengkap. Kemudian nomor 2 Masuk semifinal ya. JOD Raja Singa Bongkar Kalisari Cakra Birawa. Awas 30 ya makin diketahui Cakra Birawa itu ini mau semakin dekat pas pampres atribut yang Cakra Birawa 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Nyorot di area Cakra nyorot Pindah jauh menang ini tahun lalu menang Cakra. nyorot Madura Wiratama Amoso Banteng Madura 50 Banteng Madura Wiratama 40 Wiratama Banteng Madura 30 alas 20 betul tenaga waktunya berakhir habis alas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 Semakin nomor 16 Barbara Amoso Door to Door Express 30 Wah, ketiga.
babak ketiga. Putri Ayu Amoso Libas Junior. 40. Putri Ayu versus Libas JR. 30. Joker Moncong Amoso Bintangale. 40. Nomor 48 Bintang Lek